Pisi Lalbiakhnuni chanchin ilo ngai thla ang. Pisi Lalbiakhnuni pi Biaktei hi pusi than kilale pibi tinwangi tifani in mam pui khwa a mei ninga sangkhat zakwa somruk panga khan unaw pariat zinga ano pangber ni turin alo pianga March ni somni pasari sangkhat zakwa somriat panga khan si than fianga longtlai nen Kaushandan puitlingin mampuya anineya fapa pakhat le fanu pathum anne ane Biaktei hi mi zezoi le mi pui soi hlau mi ani a atet lai atangin Kaushan bel tlathin ani anula chung zong hian KN Pishwai tu le biak indar votu ani pasal ane nu in BKHP rongbol na a thanem angai thin a kumsang khat zakwa somkwa pakwa atanga kumsang ni pakhat thleng longtlai South Bial Finance Secretary ani a kumsang ni pakhat atanga kumsang ni som pakhat thleng kumsom chung zet longtlai South Bial Secretary na achelbok tin kumsang ni pakwa atanga kumsang ni som pakhat khan MBKHP a Executive Committee Member ani nge ani unit lama BCM Bethany longtlai le BCM Ramhlun North Executive Committee Member le Group Leader te aloni to thinbok anatan tlang pui December ni somparuk sang ni sompanga tlai lam khan chungkwa a hlimtaka an omlain akai thuta Nazareth Hospital a tlan lu pui ni in Dr. Ten Khosik Thwaka luta an ngaya theitop chwa in an enkola darkar somthum paruk zet har chuak lova a omhnu in zoi in alo har chuak veli a December ni somni pariat sang ni som panga khan chaklo tak chungin damdoi in atangin an chuaka in lama anin enkol chun zoma ma se a chau tial awangin January nili sang ni som paruk khan Nazareth Hospital a pok an lut non le ane pneumonia nan na in atlak puak le tatlat mai ti hmu chwa ani a thok lama har satna ane awangin oxygen te pe in enkol ani a ma se thatlam apan theilo awangin January ni som pakhat sang ni som paruk khan Greenwood Hospital a dalu le ani a atuka adin hun athatlo em awangin ICU wa dalu ngal ani Doctor le nurse ten theitop chwa an enkol lain January ni somni sang ni som paruk khan chatwa natan lalpa hne na minchol santa ani